Jauh-jauh ya mapolat na makayatina na sulibat. Saka tuswa kajam-jaman na urica sopui na kai no semas imazai tua isaya a suratan. Imazai tua unamapuru katu ita kayan. Imazai tua ita karam patu tapuru katu ita karam. Isaya su 61章1节到11节。Bava kenua tala parawaca na cemas na kijang tanuaken. Paluluan naken tua si ara-ara sake pilih ini maju. Tu uri temau cikir tua na penakarwa-rwa kai apa satwa na semari misi cau-cau. Tu uri papengua tua sa-ucu-ucua warung. Tu pasemarau tu uri suadaya nanga marka cimpelu cau-cau. Tu uri sawi nanga inadayan rinusung cau-cau. Sekolah naken ni maju tu pasemarau tu patara sawi la uri sipas ringan noa semas tua pinili ini maju ta'ala-ala. Tua patara ada wa uri sipatabungan noa semas tua marka ala. Sake sekauli itu semasa tua marka mau aunga cau-cau. Mawan nazwa marka mau aung isingu. Sa patarupuni tiamaju tua tarupung noa huangti ya patawari tua invulan. Sa papurvani tiamaju tua revana patawari tua tarimuzaban. Sa zengeranga tiamaju patawari tua aung. Timaju uri marukasywanga sinalima temarem timaju noa cemas. No kirain tiamaju tua nangwangwa penolat. Au cemas uri zengeren semamparawa sa masa kinudan ni maju. Uri rinjidan pasikir ni maju azwa marka inalan anamarvul ka sitwayan. Mawa nazwa na mare cem-cemeranga inalan. Uri rinjidan pasikir ni maju marka na maipu ka sitwaya na inalan. La marka ku pinili ta'ala-alan. Uri si wagumu tua iyu noa malianu cau-cauan. Uri si kasensengemu tua nu uma. Sa zazavan nangamu tua nu pupuduan. Tia maju parkalai noa cemas. Uri ayah zuma tia numun. Tia maju sa sekaulan noa cemas. Uri ayah. Uri sevari temu tua marka mangwaan noa na ala-alanga. Uri kisah nazuamun tuanu kini toya na penolat. Inyanga kamu na uri masa paatereng. Inyanga kamu na nu kasuuraman. Uri taluzazuang amun itua namasan nimu na kadunangan. Uri gemauga umun pataliawanan tua namasan dosa tua mangwaan. Uri pate parau temu na marvareva. Ibu cemas samaya tucu. Tengrayakan tua nama papa mama wa kakudan. Seorang makan tua mare pasarapai katua pasari-sari. Uri penas itana kena pakareva tua ku pinili ta'ala-alan. Uri penenetaken tua pate parorau tangaku pa eces ka tia maju. Tewiri-wiri nia maju uri mapa alai itua na ala-alanga. Tewiri-wiri nia maju uri san pazangaren itua na cau-cauanga. No pansung tia maju masisidil cau-cau uri masaru mapolat. Tu tia maju
manaku kini senayan naku pinili ta'ala-alan. Marvareva Yerusalem toa kinutan noa cemas timadu maru puskesikelanga vavaya na kamava kilengwa masa uri sekel adai pinakavangat noa cemas toa paseling katoa pisur timadu maru talaya nanga na venve maatsa-atsa tela paravaca na cemas uri paseling toa pinili ni madu ta'ala-alan ana ala-alanga ikatsawan uri zemenger daya madu aicu kainoa cemas satu suaka zaman sini pupatarvan tianuken 加倍的福分，加倍的福分。当耶稣基督到来，他重新定义受膏的意义。受膏摩不是指领受上主的荣耀与力量，而是承担服侍他人的使命与责任。如同今日的经文所说，他膏立我，拣选了我，要我向贫穷的人传佳音。他差遣我医治伤心的人。照今日经文的应许，耶稣基督来到世上，再次定义了受膏者的责任。他也将膏摩每一位他所拣选的子民，成为众人的祭司，上帝的仆人。因此报佳音也成为跟随耶稣基督子民的祝福与责任。可以说，圣诞节不单只是欢庆耶稣基督的到来，也是承接他的使命，向贫穷人传佳音，医治伤心人，为众人带来祝福的好时机。笔者服侍的教会每逢圣诞节都有举办圣诞爱餐，但是热闹的爱餐中，总是有少数会有因为身体欠安或独居无人接送等因素而未参加。为此，同工们总是请厨师多预备几份菜肴，活动后再分送这些会友中。他们接到食物时都异口同声说，我没有报名，怎么还想到我？我深信他们领受的福分不只是食物，更是耶稣基督的爱。Sinaya tu soka zaman-zaman 加倍的福分。Satu soka sini pagi ni menemikian 每逢圣诞节，教会有哪些令人印象深刻的事工？这些事工有传扬耶稣基督爱世人的好消息吗？Sinaya tu soka zaman-zaman arutaga luwena kinum sakaka inuri。使万有分别为圣的上主，感谢你借着耶稣基督的生命，使我明白受膏者的使命与责任。求你赐下仁爱与智慧，使我在圣诞节其中把握传福音、医治人心的机会，成为众人的祭司、上主的仆人。奉世界之光耶稣基督的名求，阿们。Mali-mali tu soka zaman-zaman na makayatina na misra selang asumubu kilarai tu amana patajaka tenota cemas. Saka aichua sini putarvan dan tinta yao 加倍的福分那样，那么三条aichua mangwa an那样。Saka kumuda no masijua tu amana masandiawa mangwaan ya vekecina kilivak vekecina pusara tuamana nama maara cawanga la nama pusara tiamadu la nama sijua tuata kilivak nama kai tiamadu na gemau-gau tuamana kilivak noa cemas satici nama polat latinana kemelang latinana pasusu tuamana pajajeka tenua tia cemas latinana vaika avalisaket aveka humu aveka lemelap tu amar kata betul ini kama kaya kisra selan tanutin
ta kumudanga dei hayaya ai chwata imajai kyokaya ta kumta kudanga anu ijo ta sensengan nui kamakaya ta madua silava ketua ichona matucu sianga tucu Christmas masyarakat cara turuwa markata vitik ini kamakaya kisah selang ayatwa na mamaar na ini ka nama kaya kita sabana may migwagwa sakala tinana kemelang sakala tinana pupicu-picul pau pucu-picul awal sasa ke tuacuan markata vitik ayakana pasamarau saka mali-mali aturun at semas ori nama kaya si kata makaya tapu pisul ta kemelang awai ka wali sakit ayakana ki aun saka mali-mali latinana suriva tu suata kini adaban 大家平安。